A imamo na sreću ili na nesreću, imat ćemo još 3 utakmice s Mariborom ovog proleća. Ja mislim da je to dobro, da je to jako dobro za igrače Olimpije, ove mlade igrače, jer samo kroz ovakve utakmice mogu da odrastu brzo. Mi smo danas odigrali utakmicu dosta dobro, ne posebno dobro, ali dosta dobro. Uspeli smo da zadržimo koncentraciju i da one stvari u kojima je Maribor najopasniji, najjači, da to zaustavimo. I na sreću ovog puta smo, kad napravimo šansu, bili efikasni, mada ne dovoljno, mogli smo dati i više golova ta dva, ali moramo biti prezadovoljni. Aleksandar, pomembna zmaga Olimpije proti Mariboru, 2-0. Najprej bi te prosil za en komentar tekme. Pa dobro, jaz sem rekel že prej, da prava prvenstvena tekma, pravi ta derbi, škoda, ker ni bilo gledalce, ker smo kaznovani, ampak sem rekel, da smo dokazali danes, da se Maribor da premagati, in da ni on najboljši v Sloveniji, kot govorijo, in da smo dali vse od sebe 90 minut, smo garali, ne celo tekmo. Tudi to nam se vrnilo nazaj in 3 točke so stale v Ljubljani. Prvi gol v zeleno-belem dresu, kakšen je občutek? Pa dobro, jaz sem imel priložnost zadnje tekmo proti Krki, to prvi dotik z žogo, sem imel priložnost za dan gol, ampak dobro, rajše dam v derbiju gol, kakor prej ima. Občutki so fenomenalni, mislim, prvi derbi, prvi gol in mislim, tudi če jaz nisem zadeval, meni je pomembno, da ekipa zmaguje, zdaj ni važno, kdo zadeva in kdo daje gole. Kako je pomembna ta zmaga za samozavest te mlade ekipe? Pa dobro, ful je pomembna, zdaj sem videl v Sločilnici, da je ful pomembna in da ful pomeni tem fantom, da smo imeli tudi mi pritisk ta 2 tedna, ker nismo zmagali te 2 tekme. Ampak zdaj bomo morali čim prej pozabiti to tekmo in se pripraviti zdaj v soboto, ker nas čaka cilj.